muba hehe mwebwe? Njye ibyo mbona ko ari abantu huzuyemo ububande gusa, kurwana n'ababande bari mu churches nabyo nta mpuhwe mbifitiye na busa rwose. Twese ntabwo turi amabandi kandi twese dufite icyo tumariye igihugu. Yes, numwe rero mu banyamadini hano mu Rwanda wamaze kuba atangaza amagambo akomeye, kuko yavuze ko yatunguwe no kuba Perezida Paul Kagame yagaragaje urwego rw'amadini nk'urudafite akamaro hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse anavuga ko Perezida Kagame yakoresheje amagambo ateye impungenge abakristo. Mu magambo akakaye yabwiye umunyamakuru ati twese ntabwo turi amabandi kandi twese dufite icyo tumariye igihugu. Ayo rero ni amagambo yasubizaga bwira nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ku magambo cyangwa se ku byo yari yatangaje ku birebana no gufungura insengero, ku kibazo yarabajijwe ubwo yarari mu kiganiro n'abanyamakuru hari kuri wa kane nimugoroba. Nibwo rero nyakubahwa Perezida Kagame yabajijwe ku byerekeranye n'insengero zafunzwe kubera ibyo zitari zujuje, bityo rero zikabikosora, ariko ubu zikaba zarangiwe gufungurwa, magingo ya zikaba zitarafungurwa. Umwaka rero ukaba ushize leta y'u Rwanda aho yari yarafunze inzu zo gusengeramo zirenga 10,000 ngo kubera kutuzuza amabwiriza. Ayo mabwiriza arimo no kwemerwa n'amategeko. Imyubakire yazo harimo ikibazo cy'ubuziranenge, hakabamo ikibazo cy'isuku ndetse n'isukura n'ibindi bibazo byinshi, nkuko byari biri mu itangazo ry'ikigo cy'imiyoborere cya leta aricyo RGB. Abanyirinsengero basabwe kugira ibyo bavugurura, barabivugurura bashyiramo amafaranga, nabyo bigiye gusaza zitarataha. Bibagewe nta nsengero nafungura n'ibyo dukora tubikora nyine byose kugira ngo abantu nayo insengero muri development, muri ibi byose twavugaga bya ntambara ziri ku isi na survival y'igihugu, insengero zifitemo uruhare. Iwe yavuze ko iyo abari we nta n'urusengero na rumwe yakagombye kuba yarafunguye, ndetse yongeraho ko nizo bafunguye ari uko ngo baba badashaka guhutaza abantu, ngo naho ubundi hafunzwe insengero nkeya ku bwa Perezida Paul Kagame. Umupaseri umwe wa hano mu mujyi wa Kigali utashatswe ko izina rye rijya ahagaragara ngo ku mpamvu z'umutekano we, yatangarije BBC ko hari insengero zafunzwe zitarejuje ibisabwa kandi urwego rw'amadini rwarangwaga n'akajagari. Anavuga ko hakiri ikibazo kandi cy'insengero zari zafunzwe zitujuje ibisabwa, ngo ariko nyuma yo kubyuzuza hakaba hari ikibazo gikomeye kuko ngo hashize amezi menshi zarangiwe kongera gufungura. Yanavuze ko ku ijambo Perezida yavuze ubwo yavugaga ko ari we nta na rumwe yakagombye kuba yarafunguye, ko biteye ubwoba kandi ko bishobora guha umurongo abagomba gufungura insengero zujuje ibyangombwa. Ati ntabwo tubifata nk'ibintu byoroshye. Reka tukubwire ko ibarura rusange ry'abaturage mu Rwanda ryo mu mwaka w'ibihumbi 2022 rivuga ko 92% by'abaturage mu Rwanda ari abakristo basengera mu madini atandukanye ya gikristo. Perezida Kagame asubiza umunyamakuru yabaye nk'ugaragaza ko insengero zifite umwanya muto mu buzima bw'igihugu, aho yagize ati muri development, muri ibi byose twavugaga bya ntambara ziri ku isi na survival y'igihugu, insengero zifitemo uruhare. Nazo ziratanga akazi se, they are just cheating, abenshi they are just cheating. Ariko muba hehe mwebwe? Njye ibyo mbona ko ari abantu huzuyemo ububande gusa. Ndetse Perezida Kagame yongeyeho ko kurwana n'abo bandi bari mu nsengero we nta mpuhwe na nkeya abifiteho. Kurwana n'ababandi bari mu churches
nabyo nta mpuhwe mbifitiye na busa rwose. Umunyedini wavuganye na BBC avuga ko aya ari amagambo akomeye yavuzwe n'umukuru w'igihugu yo kwerekana amadini nk'adafite icyo amaze. Yavuze ko abakora amabi ntaho batari, amabandi mu banyamadini arahari nk'uko no muri leta ashobora kuba ahari, atari ko ntabwo twese turi amabandi, ati kandi nta nubwo dukwiye gufatwa gutyo. Yakomeje avuga ko uruhare rw'amadini mu buzima bw'abanyarwanda uyu munsi no mu kubaho kw'igihugu ko ntawe agiye kubyigisha, ko benshi baruzi. Ati ntekereza ko na nyakubahwa perezida ashobora kuba urwo ruhare aruzi, ati kandi numvise ngize impungenge zikomeye maze kumva ibi yavuze. Kwemera Imana mu Rwanda no muri Afurika muri rusange ni ingingo itavugwaho rumwe, ariko ikidashidikanwaho nuko Afurika iri mu hantu ku isi hari umubare munini w'abemera Imana kandi bakora imihango itandukanye yo gusenga mu buryo buhoraho. Ukwemera kwa Gikristo kwazanwe mu Rwanda no muri Afurika n'abazungu bazanye n'abategetsi b'abakoloni mu myaka irenga 120 ishize. Mu kiganiro n'abanyamakuru kandi Perezida Kagame yagize ati, ariko mwebwe abakoloni barabarindagije, namwe murarindagira. Ubu ibintu twirwe tuganira ibintu bya caci bisengero, wagiye mu byo guhinga mworore mujye mu gusenga nushaka usengere kuri telefone. Churches n'izishite aho byaturutse no hazi churches ahantu hose ziri, ahubwo ndetse buriya nuko dushaka gushyira ibintu kuri, ntitudashaka guhutaza abantu, tugira kwigisha naho hafunzwe nke. Ikibazo kirimo ni ko perezida kukuba abaturage bava aho insengero zafunzwe bakajya aho zifunguye bigatera umubyigano. Perezida Kagame yagize ati, kubera hari uturere tumwe zifunguye, abaturage baturuka mu turere ho zifunze bajya gutera umubyigano. Naho tuzazifunge ahubwo. Yes, aho ziri ubwo tuzazifunga bajye basengera mu rugo rwose. Iri senga abanyafurika mwara. Kuri uyu munyedini wavuganye n'itangazamakuru yavuze ko hari abumva perezida n'abagomba gushyira mu ngiro umurongo wa leta bashobora gufata ibi nkaho isengero zitagikenewe mu Rwanda. Yongeraho ati, ariko twe abemera tuzi ko kwemera Imana no gusenga Imana bifite umwanya udakwiye gusuzugurwa mu buzima bw'igihugu.